аксарият журналистои мо фикр мекунам ки он қадр фаҳмиш ва донише доранд ки хуб сафедро аз сиёҳ фарқ кунанд ва маҳкум кунанд, вале як нав бетарафӣ дар ҳамин фазои маҷозӣ аз ҷониби журналистикаи кишвари мо вуҷуд дорад. хуб сабаби ҳаминро шумо дар чӣ мебинед? чӣ кор бояд кард ки журналистикаи кишвари мо хуб масъулиятнок бошад ва барои ҳифзи манфиатҳо ва арзишҳои миллии мо талошвар бошад? хуб бибинед, яке аз муҳаққиқони варзидаи рус Засурский мегӯяд ки ҳар як журналист хуб бояд ки ҷавобгарӣ эҳсос кунад ва ин муҳим ин аст ки ҷавобгариро назди ки эҳсос мекунад. ҷавобгариро назди соҳибмулки худ, оне ки масалан маблағгузорӣ мекунад, ва ё назди журналистон, яъне рӯзноманигорон, журналистоне ки ҳамроҳи ӯ фаъолият мекунад, ва ё назди хонанда ё бинанда, тамошобин, бале ҷомеаи шаҳрвандӣ. вақте ки журналист воқеан ҳам назди миллати худ, давлати худ, ҷомеаи шаҳрвандии худ ҳамин эҳсоси ҷавобгарӣ яъне дида мешавад, дар ӯ дида мешавад, ва ё ки масалан дар назди виҷдони худаш масалан ҳисобот метиҳад ки то кадом андоза корҳое ки фаъолияте ки бурда истодааст, корҳое карда истодааст ба манфиати ҷомеа аст ва ё нест. ин чиз барои журналист бояд хеле муҳим бошад. бибинед, имрӯз метавонад ки як сухан метавонад ки вазъро ноором кунад. ин сухани журналист то андозае таъсирбахш аст ки метавонад воқеан ҳам якчанд сухани дурӯғ, ин чиза мо масалан дар мисоли ҳодисаҳо қазияи баҳори араб дидем ки чӣ гуна шабакаҳои иҷтимоӣ, твиттер, инстаграм ва мисли ин дигар воситаҳое ки воситаҳои коммуникатсионие ки метавонист ба мағзи мардум таъсир расонад, чӣ гуна истифода бурданд ва ҳаминҷо чӣ қадар ахборҳои дурӯғ масалан барои ба сари мардум фурӯ рехта шуд. заминаи ин чизҳо ҳанӯз тавре ки гуфтам дар қарни гузашта гузошта шуданд, вале мутаассифона имрӯз мо вақте ки дар бораи ҷомеаи журналистӣ худамо ҳарф мезанем, ин гуна носозгориҳо воқеан ҳам дида мешавад. мутаассифона ин на танҳо дар ҷомеаи журналистии мо, дар ҷомеаҳои журналистии дигар низ зиёд дида мешавад. ман дар яке аз матлабҳои худ назари яке аз асосгузорони журналистикаи амрико, иёлоти муттаҳидаи амрико, Марк Твенро оварда будам ки ҳанӯз 100 сол қабл аз ин навишта буд ки имрӯз дар ҷомеаи амрико қонунҳои зиёде ҳастанд ки ҷомеаи журналистиро ҳифз мекунанд, вале мо ба қонуне ниёз дорем ки баъзан масалан аз баъзе журналистҳое ки назару андешаҳои муғризона доранд, халқро яъне ҷомеаро ҳифз кунад. ва воқеан ҳам ин ҳатман бояд ки ҷавобгарӣ, эҳсоси ҷавобгарӣ ин бояд ки дар ҷомеа баробар бошад. журналистон низ бояд ҳамин эҳсоса дошта бошанд ки мо дар ҳар чизе ки мегӯем, менависем ва ё ки пахш мекунем дар назди ҷомеа ҷавобгар ҳастем ва рисолати ин чизҳое ки мо пахш мекунем, нашр мекунем бояд рисолати раҳнамоӣ бошад, на ин ки масалан барои ягон ошӯб, фитна ё чизи дигар замина гузорад. ин албатта баҳтарин коре аст ки журналистон анҷом медиҳанд, вале мутаассифона дар таҷрибаи ҷомеаи ҷаҳонӣ ин чизҳо зиёд дида шуданд. мо бояд ки пеши ин чизҳоро ҳатман гирем ва насли нави журналистоне ки имрӯз мо тарбия мекунем воқеан ҳам ҳатман бояд ки барои ислоҳи ҷомеа кӯшиш кунанд ва ҳатман матлабҳои воқеиро нависанд, вале ин матлабҳо набояд ки дар заминаи таъсиргузории дигар созмонҳо ё дигар гурӯҳҳо бошад. аслан журналист, вақте ки мо дар бораи журналист ҳарф мезанем, журналист наметавонад ки масалан сифр ҳизбӣ, гурӯҳӣ ё ки масалан мустақил ё давлатӣ ё ҳукуматӣ. журналист бояд ки барои ҷомеа, барои халқ хизмат кунад ва рисолати худро новобаста аз он ки дар кадом воситаҳои ахбори омма анҷом медиҳад, софдилона анҷом диҳад. имрӯз вақте ки ба сомонаҳои иҷтимоӣ таваҷҷӯҳ мекунем, махсусан фейсбук,
خب مطلب‌های نگاشته شده است از جانب بعضی افراد که عموماً خب ژورنالیست نیستند. یعنی فکر و ملاحظه‌های خود رو اوید پدیده‌های در محیط جامعه رخ دادن نفران امروز بیان میکنند و مینگارند که اصلا ژورنالیست نیستند و معتمدی همون گویم که نگاشته همون هم هیچ معلوم نیست. اصلا این شبکه‌های اجتماعی در اول یک وسیله مخابراتی بود، یعنی برای صحبت کردن، برای ارتباط بین انسان‌ها تأسیس داده شد، ولی آهسته آهسته ما زینه به زینه می‌بینیم که واقعا هم واسطه و اخبار عامه به اون وارد شده ایستادن، ژورنالیستان به اون وارد شده ایستادن، شخصان البته تصادفی نیز زیاد هستند و وقتی که ما وارد میشن واقعا هم همچون آینه تا کدام اندازه جمعیت ما مثلا صاحب معرفت است در اونجا انعکاس میشود. ما جامعه خود رو معرفی میکنیم. از این لحاظ هم بدبختانه ما بسیار میبینیم که صحبت‌های خیلی سبک در اینجا نشر میشن. نظر و اندیشه‌های شخصانی که عموما حرفه‌ای نیستن، متخصص نیستن، پهن میشن. متاسفانه ما این چیز در حالتایی که بیماری سرایتی کرونا ویروس در جامعه پهن شد زیاد مشاهده نمودیم. در اونجا بحث‌های خیلی پریمیتیوی نشر میشن که حتی بعضا خنده‌آور هم هستن و متاسفانه شنونده و بیننده زیاد دارن. این خیلی به جامعه تأثیری بد دارد. شما تصور کنید حتی اومدن ملخ رو یک گروه نوشتن که این روح ارواحی گذشتگان است، گذشتگان ما است که یعنی که از مردم امروزه ناراضی هستند و اومدن همه چیز رو از بین میبرند و یا که خود همین پنجشنبه کرونا ویروس گفتن که چین فلان دولت است و خداوند جزای اون رو داده است، ولی وقتی که به کشورهای مسلمانی نیز این چیز بیماری سرایت کرد اینها خاموش شدن، حتما خاموش شدن، ولی در یک دوره توانستند که با اندیشه مردم واقعا هم تاثیر رسونند. قرن 21 است. متاسفانه در قرن 21 ما بعضا گاهی میبینیم که در نوع این است که نه تنها انسان‌های عادی خاکسار، اکثر اینها یا دکتر یعنی طبیب هستند یا مهندس هستند یا عالم هستند یا معلم هستند که از طریق یا دانشجو هستند از طریق شبکه‌های اجتماعی این بحث‌ها رو پیاده می‌سازند. این خیلی بدبختی است. این چیز حتما به مغز جوانان تاثیر می‌رسونه.